Nu er vi kommet på landet hos en af naboerne. Der er vagthunden. Lille udendørskøkken, og vi er på landet. Det er altså køkken der. Og han laver honning. Sidste år han har haft 2 ton. Чакайте се обърка. Сега ще Миналата година колко месец извади? Чакай сега, миналата година беше за миналата година, тази година е за тази година. Питам те сега. Не дай ми свети в очите, не мога сега да ме те видя. Så lad nu være med lys mig i øjnene, jeg kan ikke se engang se det. Det er hans egen honning. Вече такава практика съм добил, че не може да бъде. Аз викам, сега ще ги изненадам днеска. Se hvordan. Сега Радке обясним как става това. Това е центрофуга. Centrifugere. Det er en centrifuge, han har. Nu har han pillet de der bo, eller hvad det er. Så drejer han rundt. Så hiver han honning ud. Så centrifugerer han ud af de der. Så begynder der at løbe hernede. Сега не дай бърза, той ще се покаже. След малко тръгва. Защото се изцели, каквото имаш. Сега като ги завърте от тази страна, центробежната сила изтласква меда и го полепва по стената тук. То се отчеже и го почна да върви. След това ги обръщам от другата страна. Нека за съсили малко. Вие душата ще му изкарате с тези камери, ще му плащате очилите, бе. Han siger, I tager livet af mig med de kameraer, og I ender med at gøre bierne bange. Какво прави? Сега ще ги обърна. Да. Сега ще ги обърна. Så vender han den, hvordan den suger det. Тук виж пълно. Så på den anden side, han har taget. Nu har han bier over det hele udenfor. Det er jo klart, når han har en hel masse biboer, eller hvad det hedder. Vi har købt i Lene. Så nu vender han alle de der. Sammen med Bøjke og deler i 2. Nu vender han alle pladerne, ikke? Nu har han drejet den rundt, så det er røget al honning er røget ud af pladerne på den ene side. Så vender han den om. Ja, det er jo ikke lige frem med... Så får den en tur på den anden side. Se den. Så løber det ud. Викам, сега ще ги... Радка, викам, сега ще ги изненадам. Как ще отида да се изкарам? Så det er jo... Se klar. Se klar. De der dåser der. Сега ще ви го кажа, че така ще отида Så putter han honning op i de der store metaldåser. Der er 25 liter honning i sådan en metaldåse. Ей така, а? Sælger han honning? Как ме гледа? Jamen, hvorfor plejer han så at komme med sådan nogle? Hvad for nogle? De der står derovre. Nå, ja. Dem laver han også. Hvem sælger han alt det der til? Han laver også nogle glas her. Til de mennesker, der eksport. Måske det kommer, hvis du siger noget bulgarsk honning i Danmark, måske der er cancer. Andre mennesker. Det er også en kæmpe organisation. И до утре да въртиш повече няма да пуснат. Ами. Не няма те свърши вече.